na be mistake na be pem Appiah stadium akutia ana be wa dwere say what the wasem ba owura Ibrahim Mahama so ana say Mahama so no medonyare ebe fa mo say rapture this time around ebe fa mo say rapture now club ya kwase to tse wo si Ghana na wo ne na wudie wo so my Ghana also Owusu Bempah oyem nkura also Owusu Bempah edu abrochire no okoyi translator hwe no Owusu Bempah hwe nkwasasema Owusu Bempah gina okekeka hwe sem hunu a Owusu Bempah gina okekeka asa Ghana man ne dia me so obedem eya oya say ache atum Owusu Bempah eya oya say ache atum so be sa dam biem edin eya Adwenepahene aka enkrata mukin kom so ba so no bomode no share this particular video ayede eda mame abusa mada kura na sabio ye bo me prum na me sole ya yesi Owusu Bempah me yese ka de ho nto no yesi Owusu Bempah be kasa be bobo sabia kutia ama me ame bra panyini Appiah stadium abekire na adwene se oye Ghana ni ma papa Ghana ni sabio wo pe oman ni yi no Owusu Bempah abekire na adwene ama yesi Owusu Bempah nkraman Owusu Bempah jimifo Owusu Bempah emwa na omugu UK abonte so ne abruchire no ene bigu Ghana no yeso mudi Appiah stadium atem na yesi akwakwasia bi krompa aba abonte yesi na firɛs crop bias wan hwan jimifo akwa na wote wodi Owusu Bempah bini anopawie na nwumle no ye din ahwemo achew this time around no mo be so ejana yede ahwe crop bias wan hwan na wo bodam sa o sa jimi weye na mu jimi ya adu be ache kwasiam panyin ti wona na so ndam won wodi ma tototo etamutuo ekọ obi fi a Owusu Bempah kokodam no na Owusu Bempah wo na woto esi IGP konkwachi obi na meboa Owusu Bempah wote o my Ghana mu atam Ghana abobo why omu ha saton no ena wo si o my Ghana mu ena wo wodi mpanyimfo atam na wudi sa mpanyimfo atam na wasoma amanfo se medi mpanyimfo atam no emedi amanfo atam no why na o expect no Owusu Bempah this is your time me ka kire na wantie na sa wo mu ana omgu UK no jimifo no mgu omu jimi no me se maame na wom no aba abrewa na wom na wote wona ode na dress tantan ebe hia wo na wote wona wo control mu no Owusu Bempah this is the time me se club ya na obeti Appiah stadium won kwa na man buofu no na wo be ka se wo hia Appiah stadium bonasum this is the time club ya ko hia Appiah stadium na bonasum na mame won so ye bema me se mo bedem wo club ya wo ne e kan say umunkura ne nyina no ene e kan say Owusu Bempah bedem o jimi amuti Ghana mu jimie na Owusu Bempah no Ghana ye ne dia na Owusu Bempah me say engosi say beto ba wiem no Owusu Bempah bedem because jimi na mu jimi na dos no do adentra mu sisi o my Ghana mu na jimie akwadale musa ensanfo be na Owusu Bempah kan fa e don dramani Mahama ho ensanfo bai e na Owusu Bempah si wo no won kan fa no e kom pastor e kom na di Owusu Bempah ena ono wote wonom ena obu ni pa de fa so e my Ghana mu mama bi bu ofu pa sa mu nkwasiafo na musi wona da biatum de na mudidi no amumu mpanyifo bia no kwasia bi ti UK no be ka se ena ma record we ena mo wonu asem kwasia asem akwa opa omla bonte sa oba na osi wona ono no jimie akwadale no wote wonom no womla bonte se on record Owusu Bempah na oba na osi UK no womla bonte bo no udua so on record Owusu Bempah da Bema na osi UK na wosi wona da bia jimi akwadale na ne maame esi wa wajama ne maame egusu aye fitness wosi wona wujimie o maame hwo maame abrabo hwo maame asetrem ama o maame egusu na oye fitness maame wadura gini samle ne ye kan han ena ne maame no oye hard working de be hard working ohia akwadale mo ohia bubumo na obetena abroche na wusu nyansa ehunu nyansa no se me maame bre de bia maame aduru no ese me maame etimi eya ade na wujimie wusu nyansa na Appiah stadium amode masam kono so medonya me se ye de hwemo achew wa wunim na be mistake na be pem Appiah stadium akutia ana be wa duru se wo de wasam ba owura Ibrahim Mahama so ana se Mahama so no medonyare ebe fa mo se rapture this time around ebe fa mo se rapture Owusu Bempah obenne adi me na me ka kire me Adwenepahene me se me Adwenepahene me de me na asi Appiah stadium asem so me de me nan asi eya Appiah stadium asem no so mo jimi acha no do na wo club ya kwase to tsewo wo si Ghana na wo ne na wudie wo so my Ghana also Owusu Bempah oyem nkura also Owusu Bempah edu abrochire no okoyi translator hwe na Owusu Bempah hwe nkwasasema Owusu Bempah gina okekeka
hwesem hunu Owusu Bempah gina okeka asa Ghana mine ne dia me so obedam eya oya say ache atom Owusu Bempah eya oya say ache atom so be sa adam biem me Adwenepahene na make say obesan adam biem Owusu Bempah because nyansa efre nyansa no I say papa panyini wo de tena ase etufo no utufo wo beka abete IGP wone na IGP ti wono a wo bompaye sa IGP entunu firi so IGP ti wa wo bompaye sa IGP kura benya nko wo afiri wiase no wo na wo be condemn abeka nsem bi asa IGP so na wo wia wo be jino se IGP ngongo chi obi na IGP ngongo no Owusu Bempah se bas ye nchi obi o Ghana wo na ye first person na wo be sa dam biem me ba bote be kan yo Owusu Bempah ebeduru ba bi na wo peso bi me ka asema no obi aka asema sa wo pese obi nya atem de de IGP me ka cho place IGP ene sa de IGP be cho Owusu Bempah so wo si IGP mo bi nya atem de de a me ka cho place IGP be cho atom because IGP so eni papa IGP yo bi ba Owusu Bempah Ghana unyo obia me ka kire wo Owusu Bempah unyo obia o Ghana Appiah stadium Ghana ni Appiah stadium wo kwan so be kire na dwene Appiah stadium wo nyansa 100 times 10 billion esa Owusu Bempah me ka cho playing Appiah stadium mu mine sa no mine nya pese mi kumnya wo mine onya pese mi kumnya mine penipa mine donipa mine dwene Ghana mine no kwase asem hwede adwuma Appiah stadium wo te Ghana wo ye hwe adwuma Appiah stadium te Ghana wo ye Owusu Bempah betuma ye bi wo krobia na wo siwo na oba ndia twonu masama to wo krobia yi Jimmy no the same thing na kan sa du beche ebe ye nkwase asem atwituo na Owusu Bempah wo to ka se he na atwituo wo je na adu beche be twituo ewo Ghana so obi obo cross no bia no obebo ntu ekunu no na mo ye like you say MPP na net so na nekropo MPP te so no Owusu Bempah MPP for so ma brew MPP aban no say o ma brew Owusu Bempah obedam na wasanya nkwaseafo agimifo ejina odi atema now you got the gas to come and say and IGP nti panyifo ni o manim na Owusu Bempah na o panyi bia ni manim and na obeye ye audio do so bobo so for dressing one way dressing say wani nte kra Owusu Bempah say wani nte kra one way dressing and na would see wiase and na this hunu e my Ghana and na osuma nkwaseafo me say this time around Appiah stadium modema asma ba no soro ebeje musem because me Appiah stadium nya ba ma me Appiah stadium abusuani se munim nyansa mo ho nkwasa sem mo social media no so I'm ready for you guys because Owusu Bempah nkwasa asem ne Jimmy sam ne nsam hunu na watete mo na mo media so mo Jimmy no enye yeso a nkwasa se na mo to na mo die no sa kwasa na oto na ono no on de kokoye so ze broni mo ko bo waso left and right munya hunu hwe asia muti media no so na Jimmy sa na mo Jimmy ene to for mo die na nkwasa se mo ko a ena mo to na mo die na me ka tell mo say this time around Owusu Bempah sa krobia no ene ma me no to UK na ene sa kwasa mpa no to UK no mo bedem na mo nkro for mo se mo ye ma ne mema mo so live video na mo mra emerewa mo bobo merewa Jimmy nkokra mo bo nkokra Jimmy akwadale mo na mo nim say MPP ni betena so no ye mo Owusu Bempah ska no ave chawa mo weje kwasiafo na ado no to no Owusu Bempah no woni nanum wo Owusu Bempah na ado nkokufo ado woni wanum pe me catch you straight because unyo obia MPP aban na hu say wo Owusu Bempah unyo obia na wo ye hwan wo pese okasa na Ghana ye nkwachi we hwan na nkwachi wan wo to no Owusu Bempah hojo Owusu Bempah wo to no hojo. This is the first time me Adwenepahene me say tiesim na mdonya me say kwase bia pa omra bonten kwase panyin bia pa omra bonten na ka meje me ya mo no ebeje mo nsem na ka mpese mo ho to mo ba mo se mo Jimmy ache na kro bia kwase panyin we osi Ghana na ne Jimmy age ba bia no wo to obe frɛ ba bia be ka se na wo be cha ewiase pa de ewiase nipa bi ho elsiro what walk as a bob yasum kwase alupretai kwa hunda wo krobia alupretai empo hunda edu se ntu kwan no sa translator no gina Owusu Bempah nche no ono mpo no I confused because no Owusu Bempah atiafa so papa na atiafa so munka je Owusu Bempah se onya sa black space na wo sheshe no sa tu space tuntum no oni ni se ne hwe wo su da bia wo su papa no su anopa wie na nwumle because papa no ye ka suban pa woni bi I know that it's more. No Owusu Bempah. Afraid about Jones Empire. What's a man for do attempt? And tell ya, ye no attempt, but in some day, I can what's up on here because who to me be a new, won't you be a
me bia no wo Owusu Bempah mu me Adwenepahene say wonyo bia you nobody mu Jimmy na dɔɔso tu nkwasiafo no funo munya Jimmy no na munya ase da bia na ye beye we se krobia ya twa no masama to me se wo engosi December o krobia abedem shia Appiah stadium na try any nkwasasem bia na hwa ade me se shia Appiah stadium na wo shia Appiah stadium kra na obedini bini asia Musa mu nkwase ko na moto no hwan na stadium dibre ne yonko etisa Appiah stadium mu Jimmy na ewo mutirim no hwan na betim na asama ko Appiah stadium so me se Musa angofo ni nyina no Owusu Bempah mpo no obedi Appiah stadium bini Owusu Bempah onye obia o Ghana na nunu ba bia na no enu badwam mo te abroche na mu Jimmy mo nkoduru Ghana na mo hweso Owusu Bempah betim defend mo a Owusu Bempah nye obia o to kro bia kwase ampanyi na osi Ghana wona Jimmy akwadalo na to na wu Jimmy no wo se wo share person wo bo na som no ewia so pa de ni pesini bia na na okasa rough wo wiye da bia mbedi ni pabini da bia mbetafre Owusu Bempah na ho kuro no Owusu Bempah na ho kuro no da bia mbetafre because nyanse fre nyanse bi ni mutirim ana mo ni bone ana awudi a mo na Owusu Bempah no akabo modie nti you try so betafre ni kuro no da bia mbatra se mbedi ni bini da bia now this is the time me say Appiah stadium dope biaka dope aposo kafa akansa Owusu Bempah biaka na me Adwenepahene me wabuchira I'm ready for those emwa no mo Jimmy ana ena me sole am ne panyi akasa ena ma recorder na me panyi akasa ena ma recorder na me we voice nkurase bia no Owusu Bempah we na ono so di omonim no Owusu Bempah timi ena obi kasa record send come out crofo say they should come out and play mu ye Jimmy for mu nim nyansa Owusu Bempah to so ye panyini wo panyini na wo ye ene say di brebe na kita wo nye nipa amanfo hiafo ska na wudie o se no metu a covenant seed na nipa no metu ska na ye me ya say ebibo mo tabro kira they know the truth na o mo sa pa Owusu Bempah achew o pa Owusu Bempah we achew ene ne nkrofo achew mo se mo pa Owusu Bempah achew nyina no o se ne nkrofo na negumonum na me techera me sere mo adente mo pa Owusu Bempah we achew no Owusu Bempah na adwonbo no ne tirim a adwonbo no ne tirim esene obi ana Ghana man na ye obi dia asiasem akwa na mo mote abroche na Jimmy na Owusu Bempah we ene atire ne mo me se krobia me se wo bedem sa chat message na wo be kan anwumle na nkasa no me se ade che ko case de tiawo me so bedem na mo de mo mpaye small time me se Owusu Bempah na nkasa no wo bedem in a short time me ka kire mo because Jimmy na do do na we na me ka kire mo sa abaya na woto na wo control mo no matisa ntokwa bi kase pa kukuresi wo na me I know the genesis of everything ndo mo Jimmy omo ho na mo push omo no fa ko fa Appiah stadium so because Appiah stadium kra mo bondi no ena tere ka me no Appiah stadium nipa monya mfo sei nipa titire sei ba ma obu no ho ba ma osom Ghana man asiafo mutu kwan po Ghana kra mo nkoda mutu kwan mo shedem ena dek mu kan ena mo shedem na mo dem bon pro na moto na Jimmy asia oyesro oyekuro a eku a moto a Jimmy akwadale mo oyesro ya ekuo a musu a Jimmy entirimusu enyansa no mfa mo Jimmy emla na mso Owusu Bempah onyobia this time around Adwenepahene ebe jim ho sem keke abusu am do wesia edin no Adwenepahene mesi Appiah stadium ebe obia no okra koma to no yem because Appiah stadium me bra panyini Appiah stadium me busuani Appiah stadium ye minua ntise mo Jimmy na moto na mbuguso Jimmy dia mo fa mo ho asembla because minim say Mahama na mo pene di natemo Mahama na mo pene di natemo because ahoya awurawura mo because kwase aba na onu si UK wona ne ho obo no ho so na onu sabio okurumpo fa na nya hwe no oba na krata mpo okurumpo timi nye krata ma na akwanto po timi ntubi no why desperate ahoya na awurawura no na me say mo fa me woso ne hwe ade peace out Adwenepahene otwa supre kwabrafo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu wode putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi